Insipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla, Baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Nigizim Africa worldwide umhlaba wonke jikelele siyabingelela kakhulu kusiyaviva TV1 elamigama ngo-MC Polobaso andile wakangcobo bathi shide limhlophe mawuthanda sibingelele ke emagumbini amano omhlaba kuphi nakuphi la ifini lakhona leli phimbo sanibonani molweni dumelang ponjoti matekwane dimasheroni yendana namhlanje ke ngihleli nengqungqulu ingqalabutho inkunzi ukube sotsotsi noma olova ngabe ngithi ngiphethe ikhokho kodwa ngiphethe ogqobela ngiphethe ingadlangadla ngakusho kube kuningi ke namhlanje ngihleli no professor ngihleli no dokotela ngihleli nezinyanga ngihleli neingedla ngihleli nabathakathi uqobo labo bathakathi isifo kumuntu efa avuka phile sisho sona udayino ngicishe ngafa lapha kodwa ngoba ngifele kumuntu ophilayo kuhle sengobuye ngivuke kuphinde kubuyelwe kuyena umabalengwe kuphinde kubuyelwe kuyena futhi unjobana namhlanje ngodokotela umhlongo bamazi kakhulu abantu ke ngobaba kazinto ziyenzeka kanti ngihleli nanayo ke inkunzimalanga egqilaza bukhoma izigudle ngo-touchline kulezi insuku ke si live yobusibona njengalesi sikhathi kusiyaviva TV1 udokotela umabalengwe udokotela unjomane sikanye nabo namhlanje bingelelani insizwa zakithi ngiqale kuwena dokotela omkhulu sikubingelele sikwamukele kusiyaviva TV1 isiqalile class iyaqalaza isiqalile class iyaqalaza ithini ithi qa qilaza online siyaviva TV1 sesikhona Polobaso kuyintokozo enkulu mkhulu kuba kanye nawe namhlanje abantu bathi hey Mabalengwe kade samgcina kasiyaviva TV1 kodwa khona nomoya ke washo udayi ngathi sibheke nezimbili impela kuyobonakala leyo hlulo kuyangidida ke masinikana kanje namhlanje njomani sikwakho namhlanje noma sisekhaya lakho singathi lokhu usuku olufana nalolu lumgubho noma lisikhumbuzo noma liyinto eyiqhenya kakhulu ngayo ngoba ilapho khona wavundla khona esibelethweni wasuthi angizomthanda esehambile kuphela kodwa ngizomthanda phila wamthanda umzali wakho wamhlonipha wamnika konke ishe sehambile uqhuba lolo thando bingelela abantu bese sichazela ukuthi sibekwa yini la kwaMhlongo namhlanje ake sibingelela kakhulu obingelela yena dokotela umhlongo bathi baba kazinto ziyenzeka siphezulu nje esihlalweni esikhulu khona kazinto ziyenzeka la engela khona umuntu egula apha umuntu egijimela siyabingelela nje umhlaba wonke siyaviva TV Polobaso sibingelela izidalwa zakho ngoba njokula awuhambi wedwa kodwa uhamba nezidalwa ngibingelele naye ingane yakithi naye edele konke yakhansela yonke imicimbi yayo emkhulu emangalisayo ngokuthi izoba namla into esihlanganisile kakhulu sihlanganise ukuthi ngizokwenzela isalukwazi umcimbi ungivula kweje baningi abantu abayifisayo Poloba lonto kodwa kungenzeki abanye amandla basadingakala ukuthi bafike la ngazinto zenziwa bazosetshenzwa Poloba banike izinto zokuphila basizakala kodwa namhlanje sikho lapho sifuna ukuthi nje siyabingelela umhlaba wonke jikelele sibonga laba babe nathi sikho lapho asikho lapho namhlanje sisazobuye sibe khona ngoba khona okusazophela asike laphi namhlanje sizojabula asilaphi namhlanje sizojabula konke ngifuna ukisho nje ngifuna ukuthi ngiyabonga kakhulu MC Polobaso ngibonga kakhulu mfowethu ukudela zonke izinto zakho ufike mfowethu bafike nezipheko laba bafowethu kungena amakesi la kwathuka wonke umuntu uPoloba kwama zonke izinto beletha amakesi ayintululane nawe mfowethu Mabalengwe waletha ogoloko amakesi bonke abantu bathukeza siqonda ukuthi nje konke lekulula khona isandla kuze kwande usuku olukhulu namhlanje kubuyisisa likwazi angikho kwami ngike ekhaya lengizalwa khona ikhona la ngizoze khona namhlanje dokotela umhlongo ngiyazi ukuthi abantu abaningi bayazi ukuthi mawenza izinto umuntu ovulelekile uyakwazi ukubasondeza nabanye abantu kule game indoda ayimenya kwagcwala kangaka ngenze ukuthi kugcwala kangaka ngoba sekufike le ndoda eyadla 3 position mkhulu nakla kuyakhona yonke into enawe mkhulu inkulu yonke into enawe iyabiza yonke into enawe inedumene nikeza umuntu osekhaya isithombe esisobala ukuthi wena ngale kweinyawo ngoba yizo zonke singasithatha zisibekela noma kuyikorokoro siyidriver kodwa ubekwa yini lolu suku lisho ukuthini kwena lolu suku luyisikhumbuzo uma sisho isikhumbuzo sisho ukuthi usuke ukhumbula into yaziyo ukwazi ukukhumbula namhlanje simbula itshe le oledi kahle kahle
simbulitshele oledi salukwazi lesebengithi mangifika sisukume siye yonke into. Mina bengenzelo yena kumama ite bengenzelwa nje ngisho laba ubosi. Bekusukuma yena engenzela. Haya mathwasa ayingane. Haya mathwasa. Anphela kusuke sekufundo omdala. Yabona. So namhlanje sibonga kakhulu ngithi futhi bambisana. Yes. Engikubonga kakhulu ke la emsipholobazi. Ngibonga ukuthi sifika kugcwele la ekhaya. And akugcwele abantu abasuka kude, kugcwele abantu abakhela nomhlongo okuwukuthi uma noma engasekho kodwa ukukhona bukaMhlongo still uyaqhubeka uphila nabantu emphakathini. Angithi ngiqinisile? Yeah, so lokho kuyinto enkulu kakhulu ngoba thina njengabelaphi ikakhulukazi emphakathini kuba khona labo nalabo bantu abangajabuleli ukukhona bethu emphakathini. So sibonga ukuthi unabantu abajabulela ukuthi namhlanje bakwaMhlongo njoba sizwa becula behlabelela bethi siyabonga Mhlongo usithandile kwaze kwabalana kwaze kwafika lesikhathi siyazizwa ingoma ziyacula ezinye ziyakompozwa njengamanje. So kuyinto enkulu lokho anishayeleni izandla abantu basemphakathini abekho abakwazi ukukikiza abantu abekho 3 ake ngizwa ama-flat ey'nsizwe nziphi la wey'nsizwa ake ngizwa ama-flat ey'nsizwe ndithi Sovito isiqalile ayikho into mhlawumbe umuntu osekhaya azibuza kuyasiphendula ukuthi kungani lezi inyanga zindawonye. Mina into efike kumina ngenkathi bexhawulana ukuthi nixabana nini ngoba sekwande ukuxabana okungaka emsebenzini eniwenzayo nasey'gulini zenu ey'fika yifake lokhu kulo iphinde yifake lokhu kulo sithi ubani wangenza ukuthi wathatha imali yami ubani wangenza ukuthi wathatha imali yami. Mhlawumbe masingayikhuluma kafishane ngelanga elifana naleli kuyilanga lenjabulo ukuthi yini edala mhlawumbe ngiqale kuwena Mhlongo. Yes baba. Yini edala ukuthi inyanga ibe nje nesikhathi sokulalela ukuthi ubani sokwalashwa ubani kwangenzeka lutho sengila kuwena mkhulu sengilahlekelwe imali eningana. Isho ukuthi leyo nto iniphatha kanjani ukuthi ikhasimende lizokuxoxela nje ngehistory yalo yokulashwa before last Pholoba ngiyanqaba ukuthola umuntu oselimele ngoba umuntu olimele uthi noma sewenza into right kodwa kube ukuthi unamanxeba. Okay, uma wangalibamba ucingo kade uthatha imali yakho usetshela usayitshela somphindele lento ayiphindwa womunye. Ngiqonda ukuthi ke into ezelwa le ekhaya ngimfuna umuntu ozongithetha ngasetshenziswa ubani kwenzeka ukuthi ngifuna umuntu ozele lento ayizele asizakale ngento ayizele ukuthi walasha ubani kwenzekana akuhlangene nalona kodwa engifuna ukuthi thina siqalaphi nasiqhubeka siye phambili la kwipolitiki nje manje ngibuyele ngapha kuDokotela MABALENGWE. Ngifisa ukuthola ukuthi iniphatha kanjani lento ukuthi ANC akafuna ukulashwa inyanga ye-IFP ugqoka ibhakabhaka beze yina beKaizer Chiefs bezolanda izinto ziyenzeka njengabe kunjani Pholoba izingubo lezi azilaphi izingubo Pholoba cha azilaphi izingubo ukuthi sipho ngenzeka futhi uthi sipha ngisupport ngisho ukusupport kodwa ngifuna ukuthi ngisupportane ngicela ungabatshenje abantu kodwa nje okuyisipho nami ngathengela iskipper ngazi nanokuthi iskipper sani lesi kodwa ngibona ukuthi iskipper ikona kuphela okubalekile ngikubonayo akuvalwanga esantini cha webaba lale selifikile iclient omkhulu liphethwe ukugula licela ukuthi ulisize kubona kodwa lilimele too much likutshena umlando oqala ake ngibeke lokhu njengoprofessor. Yes, uthi awucaciseke lapho ukuthi njengoprofessor eSID uyabona ibhedlela njengoba zingaka sikhuluma ngeibhedlela. Yes, umuntu uyayihamba ibhedlela eziwu10 engasindi lezi ibhedlela eziwu10 akusho ukuthi kuzona usuke engakhokhi noma usuke ehamba mahhala
into esuke ibalekile kuyena impilo kodwa usuke engazi ukuthi uzoyithatha ngoba usuke idinga so lento njoba namhlanje nibizwa ngodokotela mhlongo nibizwa ngoprofessor nenza lento enziwa lapha nezibhedlela ngoba nabo mase bexakekile bayabuya basonele Dr. Ntombela kunento efuna wena la kunento efuna wena bekuyi lockdown abantu bebulawa icorona bekungena thina ezibhedlela siyokwela sebexakekile kufa ngisho bona odokotela ezibhedlela so lokhu kufuna ngikubeke kucace ukuthi awazi ukuthi ikhambi lokuphila kwakho uyolithola kuphi ngingayibiza ngegama ngibe uprofessor kube igama ukuthi nguprofessor afike kumina umuntu afika ngayitholi into abeyifuna afike ayithole kumhlongo ngani ngoba kahle kahle akusibona ubudala benyama nobolwazi obusebenzayo ubudala babantu abadala esihamba nabo nedlozi elisuke likuthuma ukuthi kulomuntu njengoba kanje yenza u1 no2 no3 now into eyenza kube nepolitiki it's because namhlanje abantu eselapha nabo silapha nabantu abangethwasanga silapha nabantu abalethwe indlala silapha nezigebengu ezilala namhlanje ivuke neplan ukuthi ukuze ngithola imali angene ku social media noma ngikhokhela umapolo ukuthi akathi ngiyinyanga ukuze abantu bezorobheka ngami so ingakho ke umhlaba ongathi onakele but into engifuna ukuyitshela umuntu osekhaya ukuthi akazi ukuthi one mawuyenyangeni uyofuna into okufanele uyazi ukuthi ufuna yini ekukhiphe ekhaya uyabona hayi umuntu afika ethi nje hey sengifile noma yini ngifuna ungikhiphe enhluphekweni ayikho noma yini yabona siyayibona inyanga ziyasha athi umuntu ozothatha lento mina ngiyazi ukuthi yini kade ubuza lo muntu yini lento ozothatha lento yini lento uyabona njengamanje mina into engelapha ngayo ngilapha ngensipho yokususa amabhadi nensipho yenhlanhla yaseBenin kodwa umuthi okhandiwe owale enhla neAfrika lapha bagibela khona amabhanoyi beshuthe bethaya koTanzania baya mina ngiyindawo ngihlala phansi beze bona abantu belethekini izinto ngoba balandwa idlozi nansi ngiyiphethe bagaxipha yeah so lokhu kusho ukuthini kusho ukuthi umuntu osekhaya akabuyelwe yithemba meza la kaMhlongo siyabona kunabantu basemgaba abantu basemgababa abangasuka emgababa bahambe bayoshona eThekwini bayitshela ukuthi khona into engcono abazoyithola eMelmoti ngaphandle uMhlongo mayefike kuyena wathi leyo nto anginayo kodwa ubhuti omdala ukhona ngizohamba niye lapho mabefika ngale kumina ekhaya ngithi mina idlozi angiligezi mina ngayiyeka lento okugeza idlozi kodwa bona bayaligeza mina ngayiyeka lento iyabambezela hayi ukuthi ngizogeza idlozi ane nabantu ngoba bavale ngaphandle kweceke bangenise ngibahlabelelise ngibahlabise ayi umsebenzi omude nje ngaphuma bona ibona uMhlongo laba ngazi ukuthi oh lo muntu mayefuna inhlahla okay angingaqala enhlahleni angilungisa idlozi la akahamba kuMhlongo amenzela umsamo ogezayo idlozi ngoba into emosha lo msebenzi ikuthi kunomuntu othi yena wazi fafa blani kalo rubbish fafablane lo yeah fafablane lo hey kwavuka ama number plate bahlala phansi khona ka uyazi kanti uthayisalunga yeah kahle kahle ngicela ube online online yabona so iyo lento pholobazi namhlanje ake sibonge ukuba nawo mapholoba ku TV yakho ku TV yakho nawo babuye bakuthuke bakutshela ukuthi uyinyanga bakutshela ukuthi yini but ke asikuvume kwethu ukuthi kuyinyanga lo mfundo yes because baningi abantu abasizakele ngayo ukwelapha kumuntu awulapho ngoba uthathe ikhubalo wamnikeza lo kunomuntu okufuna ukuthi afike esigodlweni ezokwelashwa uthi uyahlola kutholakala ukuthi no lo muntu akaguli ngoba kukhona into ebhlungu kuyena kodwa lo muntu udinga icounseling umthatha umcounselisha aphume kwena ephila efika kwena kade ekhaya sinabafazi kunomuntu okafika ubona uyabona lona hayi ngoba egula kodwa uxakwe isikhwele noma uxakwe ukuthi uhlukunyezwa uthando usefuna umuntu owazi ukubekezela izinto ezingcono ubiza umama wakho ukuthi ake ukhulume naye lo muntu aphume ephila ukwelapha lo so uma
Pholoba ma ekhuluma Uyelapha. ulimi lokwelapha umuntu esekhaya before ezozenyangeni. Yes. Uqedile? Hey, kade ngagcina nodukungilwela kamnandi kanjani. Kambe besitshetha kasakuthandi Pholoba. Hayi nami bese ngibuka nje. Yeah. Ngibona imicimbi yonke iyachitha nje. Ichichile kodwa. Ichichile kodwa. Ulekemile kodwa uthi siyamkweleta. Kodwa bayogcina bezwile ngeleyo ukuthi simkweletayo. Ulekemile la. Hayi ngiyakweleta khona. South Africa ningizimu Afrika le ukupholisa amasayo ngiyazi ukuthi odokotela nibathanda bejabulile kanjena. Uphuza ukuthi ngelinye ilanga ngeke yini sakwazi kwenza into esasemina uyabona nje manje. Yes. Nike nihlole nje kanje abantu benibuke emehlweni. Usiyaviva utelevise uhlelo kodwa behlole ebukhoma la nihlalele ezihlalweni zenu nibatshene indaba zabo nilande nabo abafazi beni labeni basho ukuthi bakwazi ukululeka noma abantu abathile nisebenzisana nabo bakwazi ukululeka kwaba nenkinga njalo Awusho online. hayi online live yebo nihlale nje nabo kanje kube khona itende elihle njengale ngathi uchitha imali kakhulu la manje Kuphoqile Pholoba lo muntu engimenzela lento akuyena ufafa plan akuyena nje umuntu nje umuntu obaleke ngendlela esimanga empilweni yami kuphoqelekile ukuthi angikhiphe yonke into ngibalekela ukuthi mangingakhona umuntu ongangifuna imali ke manje njengoba sisuka la akekho umuntu ozothola imali ngenxa ukuthi ayikho Pholoba ngikhiphe yonke into ngabe uhlala ngawo ngabe udlala ngawo asibaphi inombolo zenu dokotela abantu bazi ukuthi nitholakala vele ey'godlweni zenu kodwa babe nazo inombolo mhlawumbe siqale kona ntombela Inombolo u-073 646 0070 073 646 0070 u-072 570 5606 qaphela isigebengu-ke lesi esiwu-rubbish esizokutshela ukuthi faka imali hey akukho mali engifakela yona la mina man uPep uShoprite uSpar isho kuthiwa ngabe ibhange ayifakwa imali ungakazi ubonane naye ebusweni bese nihlala naye nivumelana ngokuthi ngobutha unayo imali ngitransferele manje ubungayiphethe ucash esigodlweni sakho dokotela ungabhaliswa ngisho ukubhalisa akubhukho ke 1000 usele kude ufika nalo uliphethe seyili 1000 ngeke kuzotshintsha futhi ufike nalo lithi iqithi kuyimaqala kuxoxwa nona ngabe njalo neke Jomani phakathi inombolo zakho bakhumbuza nendawo utholakala kuyona Okay asibambe 083 406 8658 083 406 8658 Pholoba bengine special ngomhla 30 uyakhumbula ngithi uyeza ukuthi bengine special ngomhla ka30 ekade sikhona kodwa ke siyabuya futhi khona maduze isazophinde ngibuyele kubona mfowethu ngicela ukahle mfowethu ngicela ukahle mhla ka5 ngiyayibona nisibonile ngithi special bantu basemgababa imoto igcolela ngaphandle nayibona nayibona lungile ningizimu Afrika sibonana kwivideo elandelayo siyabonga Abagulayo nabahluphekile bebabasondela sondela emkhunjini yalokhonzo ngimsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla bebaba wamthwesa amandla abagulayo nabahluphekile wona wesondela Yeshiteni mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla bebaba wamthwesa amandla wona wesondela sondela emkhunjini yalokhona uzophila Webabiyamba lenqola Webabiyamba lenqola Yeyigibela umkumbikano wa Yeyigibela umkumbikano wa nawe sondela emkhumbini kano wakho nozo Kunolo muntu angeke ulenze
usenze lutho. Isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidalwa.